semuanya. Halo. Kali ini Baim mau makan di restoran Korea. Yang Koreanya beneran, bukan Korea-Koreaan. Yap, Seoul Resto. Tempatnya di Kecamatan Ilir Timur 1 di Palembang. Nanti Baim liatin IG-nya ya. This is barbecue. This is udeng. Like pempek Korea. Nasi Korea. Oh, nasi Korea. And if you like soup, sunduk jjigae. Penasaran kan kayak gimana? Yuk check it out. Favorit Baim, semuanya bingung, semuanya enak. Lantai 2-nya ada kafe loh. Kopi di kafe ini paling enak di Palembang. Tempatnya lengkap, ada resto, ada kafe. Wah, lengkap banget deh. Duh, auto ngiler nih Baim. 그럴 리 없다고 아닐 거라고 믿었죠. 내가 그댈 Pada mau kan? Pada mau kan? Langsung beli aja di Seoul Resto. 괜한 질투일 거라고 내가 외로운가 보다고 자신을 속여봤지만 이제 더는 난 감출 수가 없는 걸요. I think I love you 그런가 봐요 cause I miss you 그때만 Ini ada pempek dari Korea. 생각나고 이런 걸 보면 아무래도 I'm falling for you 난 몰랐지만 now I need you 어느샌가 내 마음 깊은 곳에 아주 크게 자리 잡 그대의 모습
kedatangannya di Seoul Resto